Ciaca Cia kutharikira abunge ba Meru akiwa ni bua na bitumbo tethi kinya kariba county ya Meru. Na kuwa hati mwambethene munene Martha Koome na kuingwa abunge batekwaria utimbutongerio Meru kwaria abunge na bo ni bacokeretie Ciaca bemwira wete mwario Meru na batitikire kuyo kinyangiro county ya Meru no turi ndari munini wa rais utiki ntwatethia Meru na kinya itibi nene biki siasa bire bethera bikene kando nethire akinenkera antu bawe. Tubo niburetete muthutira kiria kariba county ya Meru no kwaria umate atikaga Ciaca na bunge ba county ya Meru bobwete tene ya county ya Meru atongere ne biko watanira bakiwa ne bakwenda kuriria ntaira county ya Meru na tariki 16 bakethira abaina muchemanio yokuwa na Meru ikethira ikerekera utuko barware barabongwate kwariria mantu yande na Eric Kimath ni muthuju kisiasa ndi na minority leader kiri mbunge ya county ya Meru na wani MC wa Kithimo Mheshimiwa Mwenda Ithire harani abatu kulukura 40188 namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube kethira nkithoma ntumiri tiaku ora tuwetana mbere na mubango yu. Karibuni sana gentlemen. Asante. Now kama vile na Eric kona no smile mnantu kumenya mtozo. Now after Karen Ciaca na Meru arawa atekwenda guruthara muntu no riku gwithira ki akaunti ya Meru na yathomera bunge ba Meru bunene na beta ibua na na kinya ethira itariria akiwa utibu abunge atona abunge bangi bari ibua ya ba bareo kaiteneka but because Mike kundi no kwenda kubanga bango no tupo kamera kidogo katwambiria na Mheshimiwa Mwenda Ithire. Now Mheshimiwa point yako ni yu Ciaca raura atekwenda ruthara wenu kuliunga Meru na atongere ba Meru ni bua binene so Meru kabubua iwo ubutine nyamba gaining power kire thirikari nene kana Ciaca mileage yakude na county ya Meru. Thank you Bwana Edward. Mbara buruka mbue Ciaca na Meru na uate kwenda ruthara wene mbondi. Yeah. Yes, no ya atina rutha na no ya ena rutha. But kintu kira kireo in every community na nkawa manto uri ngine I thank you of late in every community no mako te kwina leadership ote community me succeed boya tina leadership no ntote tu inde to kinyake methenera kiki kugairwa some people bakinyara methe kugairwa ya po leaders but a certain community na whether batina interest chao baina interest cha community re batumite antu baka benefit so point irengi Bwana Edward kinyaga Ciaca na kwenda take mileage mno that na umire actually nereta kuiche exonerate from a mess otobete me atokaenda kwa genuine kinyaga Ciaca atobete kwa mno we sanctify Ciaca ga play victim atobete kwa mno play victim no ndoke policies zira chionde ikiambira kumekwa na arewara bantu yao ndakambia kubithwa na arewara kila kitu na arewara na thana njenu ina actually laboratory to ira thirikari-ini atwira union indarere ndrona gutwita po lakini utwira ara umire kinyawe ikwaria kuya kuringanira community ya Meru na bio tutikwenda Edward turinganitwa asati nao Bwana Edward MPs yes no bethe balumite na huke thirikari nonto of course na itwetere Karen na ara kidiki na atwelesere mirandi mege ntukira kirio antu baba ino room no bachwire thirikari bamechwire na mndo na goria umare ati ya thirikari thai nusu tori au mati ya thirikari otebi ara chief kirio menya itara gumara yakinya tume ka tume support depending na ngoire ke threat tete eritirete antu ba Meru so Ciaca atepureta kuya kura leaders betu na kuya ba intimidate arona revenge mission ati non tiba muimpichire leaders baranya bagero muimpichwa MPs ba Meru they are 10 senator Meru no umwe na tago difference ira impichore ne ari 10 ka ari 1 na senate so kinya bagero muimpichwa no ka impichwa so nte kona reason ya kuya Meru oya kwa antagonize leaders kinya Meru baka kwethira bati na ngwena mutongore fulani 2027 ya kinya mutongore ngwecha baira ga aritete akathimiro chio akaelwa ono burango iraritite
Number 2, inyo munyoro na Gachagua tako bi no we mpia khaira now. Otebi now. So it's better Gachagua kamenya Meru na leadership yayo. Toamwa and depending na situation burega directly. Of course through leadership Meru kama ya direction ere take. But as at now inkomenya Meru ke thirikari ito support thirikari. Tona kira tukoona ke thirikari William Ruto na Kithure Kindiki. No, Eric Ganchoge kiri uwe. Gachagua kakwaria umora ciita truthful man kana revenge mission ya bunge bano ntiba mwingire. Kiboga Mutembei. Unika mbuge aria Gachagua re tumbago expect anything else other than nande kwamiria kulinga o muntu kiongo kulingana na kidhiba mwingire ndote kingi ba expecting yo kwa alieboa gabwa current MPs barabeku but kambuge ka identify the gap in Meru. Honestly kato accept the fact that Meru ni agite voice kira tongire patu inoti lila Gachagua raiku kana lila taiku election 2022 na uria current MPs kana tongire patu napo bagerete kuireta na mbicha kana bono ni mbicha Meru na ukanyuma nontu gategera Mutembei nonaga kinyerera MPs bari ba supporta thirikari bari na voice na igika muno na Meru ukayawaririre muno lakini of late Mutembei kambuge ma itwagite atongire botwa thirikari kana kukura ba kora thirikari kigika ko Gachagua connect there is a gap ima na it's like a challenge abareterete na ikauga kinya atongire barat before Gachagua impeached rwaritwe stand MPs beto kariatea kana representation yao ki batu kariatea kana kututetera tutori ya Meru ikariatea ko ima riria atongere baraba itero thirikari nera menya inchoka ire kaire kauga Mutembei sharing yake kizi thirikari te muranura wetaira tora kiritugaga nike kiomba kugana ndi it's about time batu twitikira kirio share iku kitha nyata me share holding ne mwingire kambuge Meru itolete antobeto mono ba release to thirikari neze na iti voice atongere beto ba voice ite kana dispressure yao kuringana na oria kana inya contribution yao kiri ura twaringire kura na atongere baraba ikudha izi thirikari na torio kana share tukona as at now ko itonete atongere beto batina voice kwa kuja kuringira kuga u it true that atongere baba beto batumbite kudhoba na unity no droba bauma bagwatanirite baikodema mandura ja penete Meru kire kuririswa atongere baratu nabo okay comenetre true that no kwaria circumstances diretre but how replacement chao cha dirwe waziri na replacerwe remember au kabere tware na waziri baire taina ndeto na waziri omwe right ko wetire anene jora na gitumi tona waziri baire ikona ni atongere barabara ku then bombete kui ena intobira to receive it by then atongere ba to adurite back au kanyuma ibomba kuikira thirikari rihiri kidogo na kadrete kedoreno na bokono Meru ni diritwe yagite shima linene kedoreno shima lakini nande of late na atongere ba to nabo ikaraja kana nande mostly be complete for example utembombera mu bunge tairi akuga barabara choicha na tunyore silili akeja kotore itumu the first time okugo then tomba kwaria lakini non tutugi mono probably time yewe tariku lakini ogona most of the MPs bobange ibedero betebeku na ibaiji the avenues bobako claim barabara choicha ore ko kujo twera barabara chaure either we abonete miaka ibiri utugiditwe it's like they want to blame someone that uno etera barabara chetu na no ko kambuge Mutembei it's true Gachagua kuja kwao that might be kuna ga truth kareo non tutubo tujo twera dai barabara ibo no jukiri then no area time ya ku voice
igita ria riku that barabara etre barabara ke nande ukijotwira ati Meru tikio to barabara zitu nginya gachogo no etre na appointment zitu gachogo etre na ria kanya kau ambunge bawe bare akanya igita ria banenkanira marito jao bakuwe banenkanirite kana barabara chiao kuvoize ria riku uno batunya barabara ko nande kunya kuraramika thaizi kana lament that barabara chiao etre that appointment ba tere ikuja kuipa emotions kile ya Meru. Of course an opportunity ya kukaunta uraga Gachagua kuga, lakini it's a reminder, constant reminder. Gachagua wako bari reminder, constant reminder. Thirikari bwa thurire bubati gwiti interview whether I'm in kana antiku ko MPs kuja gutwira barabara chetu yetu na Gachagua ichetere appointment yetere na Gachagua. It's not here near there non tore Mutembe irresponsibility yao no tutuba torengerete ande bejete kutura mentra aturo barabara chetere tubatethia ate Mutembe ko to them they have failed one day iba firite in one or the other na eketha kudura rira ndionge president itharoereaja na ria Gachagua iku parengi ugo mheshimiwa no jukire barabara yetu chuchuire lakini iboba ebunge iboba appropriate boba ezana alokita fan menya mumire te aliti Mutembe Meru bomire mheshimiwa akwira kwawe nikitha iya tikuwa kawira na mutujite bara of course because nekire budget inewe na appropriate budget ine na identify barabara ka thithwa ku kawira aduma gweto change for example nonga akeja kuthithia ta akeda kuchenjia jo deputy speaker rap complainer ena avenue cho gweta ku complain na akona resources ziriko ile chukingira mwananchi ora represent ko mheshimiwa mbunge kuja kurament that na tunyerwe the other day tona mbunge on the other side akiuga ati Kimani for example na itere najo kile budget chao ekiati ordinary seriously na boy bunge. Then it tells you that abunge bapa they have failed us to firite na teaturiti barona anto bamure teariti they know these things they know roads chawi kariate ko Gachagua karaugire buraburi na inyakethora Gachagua tomba kugo tengo kingene iko ari buraburi and probably there is a truth ireo in terms of kudura ngogeje mbunge aire no banka budget no identify kana barabara kadidwa koko jotura ne bete chiachirwe na bati goria statement wa manya can have any gweta manya kuita media ko complain tu ke batui ko tu na iba firite they have kuna statement mbunge ona native statement National Assembly kuga barabara ne chinjiro from ajana budget ne kirite no ko wote evidence go tu rati makaratasi ne ko sisi tunajua hii maneno ni mchezo wa town na hito kwa manya in due time probably Gachagua ka vindicated. Wow. Hama maneno si mageni jijini. Now, mheshimiwa Idhile, kuya kwa Gachagua Meru. Does it mean kakwina gap yo tongeria Meru na kitha kwina gap yo tongeria is it a wake up call kire atongeria bo Meru na bamenya obwo Meru ititite boya. Thank you Edward. Ingona gwatana na Kim au gap yo tongoria rio na kwa Gachagua ne opportunity identified na kona kanya kareo but kambo gap yo tongoria rio panendwend other years kana meake wengi utongoria na bora butwire itoichia tongoria baraba ontaba kraito murungi bare respected ni muno ya bapita munya bamba kutetra community na bondo ngokwera ote community ka kiongozi na rikari kepushawa oten development ya ke rikari by rais outu tunankarani barabara yukieni todherieni ona yukieni manto ya thirikari yo push na atongoria I mean thirikari ndere kona atongoria batu watanirite that's the advantage na advantage ke thirikari kinya live about ke development kora development kinya ke campaigns kana kire election thirikari netiga advantage for example ya thirikari William Ruto no ethire bakithwana ke brombi ko the divide and rule Mount Kenya divide and rule atongoria baba yo then from there uteki ongoza akathikirwa nonto now twathugeno everybody either pursue interest cha personal uto pursue interest cha community na utongoria bo banendwandi katwira ne uma governor no the rais in in the county
nwetha yani akithikirika in account no to no CEO county. But in this leadership ratu no this regime ote kwa governor ikuo kawira aita kulobe anything and join an MPs baita balobe anything kawira ngwe keno account kuthana iria ake boto resources to account apo tumira tu ibon tutoria mbere yathe itoregere kwario muno no tuitone the better option no muritetine toregere kwario muno to akawira ate me akulobe anything beyond kire ya Meru no to ate umba wita Nairobi itori nya tugu akawira na ura nyumba Nairobi aita Nairobi akaria na viongozi vingi about Meru. So Governor Kraitore Arikpo used to lead the rest of the Meru leaders kinye MPs abatongore baeta kulobi for project. The same case na Munyare Arikpo kinya na ari kiongozi na Kraito bando ai senator bakaomba kwa issues cha Meru na araba kahia ke presidency na ikathikirwa na inde ndo kuria bwana ndwandire no mba kuthikirwa wenka kiongozi weta wenka uthikirwe president utiwe senator aita wenka athikirwa MPs baita bonka bathikirwa no the president na gora na support yonge ate ao yawe kawira kana kawira onge nara atwitanire na babange so kwa twika tongore Meru itino tongore bwatene na itikomba kwa in one direction na bonto bana ndwa ntukura twikuma kwa deputy president itawira turenda wita I mean twetere tokarande somewhere or the on our current tore atongoria to make an effort ekureta Munyo on board ekureta Lentore on board ekureta Kraito on board. It doesn't matter the positions ira tukuromba na county ituromba ite bira tukaromba county but nya tukuromba ite ito that when a voice mwana areuru na hivyo tutawira towa Meru is greater than any one of us kenda tumba kwa ratios Cia Meru na kenda voice yetu ethikirika no ndote muntu okan despise that voice but the voice yekwendwa ndika despise no to kana na ro kwa ri we wore ndwandi no to ogwo to support Ruto kana ketheta Ruto gwa Ruto na gwinyelia Meru kinyothe to katheta wenka wetheta uria wa metho theta wenka but tukatheta tu atene wo katheta uni mukaretie utebio gwa no ndaro na ina mwenda ina kim so wo tu na wo me ukitheta wenka but tukatheta tu bathatu mundura aigwa hit aigwa Rito amenya nende community Meru ne ari number 4 kuringa kura community Meru ne number 5 in terms of GDP na ina contribution na revenue nambi community Meru ina 772,000 votes tokea 2027 ikethire na 1 million votes so no mba kundespise such a community aki community ikethire watene so kintu kira twagite is senior most okuwatanithia the Meru community ithirere amwe ibon twendera senator aigua atongore be amwe of course kweba despise no ndoiba kwa batera consultant kutakaro onge nwe egoria afurugete bange goria arwete na bange mwanka onto to muimpichire ote mutongori enda kwa embrace igoria arwete na other leaders so tukari tutitaboya na ibonto twetere bauta bare on board twaraniria na twatanira na munya we tomwira we mheshimiwa ngavana munya we no karombe tike ngavana methika Lentore no karomba ke ngavana Kraito Muru tutekomenya kaduru tutekomenya so bati babwe obira tukaromba twachindanira na anthi lakini nare uru twarie ne sauti imwe genda tuthikirika no nto yabra ki mwakuga national cake twending cake na kinya tukare otumira resources ba tukare ko benefit kita mwe William Ruto ta mwe mbere resources ye taangi kana jeta mebukone arume so the best thing ikwata na tukagentu kumoto a fight tukona gira tukona nende twatena twegentu kumwe tukamunya safari twetete na 2027 twegentu kimwe na nara twaita kuonde bwana ndwani nondo itwakarire itwaire na twakarathere center to engage bishops to engage Njori Cheka leadership to engage vijana nambi no tukwere kubuild that team kana Meru yari na sauti imwe na turuga kinya 2027 ye kinya tekuwa ato support muntu thari to number 4 gromo support katukandikanira increment
tumenya we to support yes unto chinana na nongo to chinana nwe to chinana na ngania patu na to sota na issues chetu na rambe to gua no to support na to mo support na to kuandikanira increment to na political parties to ite tharua political parties to na chio to na PNU to na mbas to na nopeo pia mabibite burita kutharua na bititharua nyaka banya to form coalition ya Meru lakini pia mabibite tharua kenda tumba kuthi atuna South community Meru eringene shimarire thirite nario na tutatiwe no utiri ingi to kinya bwana ndwandi ngondu Ciaca Murethi ithai reringi batu tubani to yoko bakraito murungi to yogwanga bao anga bantu angaine anga bao lakini utiri ingira kinya Meru Ciaca Murethi ithai na ibontu tukwenda nende for the remaining time tumbe ochokaniria Meru tware na sauti imwe kenda antu beto bomba ku benefit barabara ira menyo tu mutongorio kathimanya mori wa inya William Ruto na gendeke bogatha barabara ira chestolere ira itaritwa igatha itaritwa botuburita ku ya yo Meru hunbira antuma 2027 barabara uno mwachikiro lami banendwandi yere nawe tu tamya thenen ne yare weatherund ne ari na katama igara gare kamunyagara geta wa Malaysia bai weatherund ke urairo anto ba urate irikuo sentani miomboni kibao ke Uhuru Kenyatta ke 2017 kireka gaene kireo nende so barabara ire chestolere no mwanka thirikari William Ruto na Kithure Kindiki bahakikishe bautubwithire barabara ukenda tume akwaria next tubangira thirikari nyike Kim mtendo ki 2 minutes bere tuita break ithile aku identify a very strong point ariwa Meru itina overall leader wo kuira bangi tuite na tukalobe because kabira mwangazi we mwana kini chairman yewe airinga munya karinga metheka lenturia karinga bakathuri doesn't care about what happens to them akawa no support karinga MPs na MCs akawa we akatha mwaka 2032 na no support Ruto storage ngichige ya naike wo tuko boga shagwa Meru na arena muchairman utuko we ngona arakane wo gutena muchairman so is it true that Meru obo imutongeri omo urete kwira antu twete ninjire kana ne atongere ba Meru barabe kuthai bari ibua obo wetoibua I think ne atongere bara twaere responsibility batari prepared kana batari ready kwithirwa be self interest chao mono ampugo no ntu ikaja kwithirwa kawira atiuma Meru we tura tukeji twakamaniji tura na tegwa na kumekera ikongerwa na tegwa na kumenya uzange ja kendrea tenda kwangarata ni kila kitu na unity ingine yo itina voice inorito no ntu bokuthira batikwaria na wale rumwe ino ntu bokuthira kwina mantu zange je underline ima anjoin mheshimiwa kuwo true nembitikani nagwe Mutembei miaka wiri Meru tikyo ka benefit ya thirikari ne utikyo no ntu for 2 years and half rate atongere bareti ni intro na kanya wita lakini tutretwa lakini nyingu mheshimiwa jongi juiki mheshimiwa no betena kindikine kita mheshimiwa no beta ampari lakini Mutembei honestly miaka 2 na nusu uite Karen wadine maendeleo indi tutiro imbidi from mwaka wa mbere mwaka wa thai atukira twambiria fresh honestly ije kato kwambiria ugeni onto pabonde thirikari na arari kidikina thirikari ni nyakithwa na arari patira arari lakini ma promises zira chonde mheshimiwa Ruto atwere kuma mwaka wa mbere Meru beje priority cha imbio lakini ikaja kuthora from mwaka wa mbere chwa iri na nusu utikinya gintu kimo kirambiria na hata ombira kairi mbumbire imbika bire I expected ja second in command nonto ena PSs na thirikari ndira aretete atongeria mheshimiwa abere atiri mwaka wa mbere na jo iri na otukinyite kigyo tuthithitie mu Meru atwire nonto menya atero video tumbombira atiri kakurara vacuum tutara vacuum still government itira na vacuum no mwanga department ito chirana if the president today aka promise 500 million ya kuthithia cancer center aja miaka 2 nande ibati kuthora mbeti chiejere chiaterie since nyagethora kashagwa atare kana ariku because systems chikobati kuthirana ikaja kuthora tuta promise ro daminyanya
since that ambiriria utike kiambiria na hata ndi utwita utwire priority imbi isi ubati utwira atire from mwaka jwa mbere na jwa ire na jwa ithatu turi na ndi that financial year ii kito thithiritie Meru no ntunande miaka iri na itigere wingi na ato imbi kwenda to prioritize right ni uni orari probably ringiteje mu Meru indi tito twira kwa ire tuite twezane afresh that imbi ugo na already economic program cha diditwe mejamene nekitwe president wengo na ije barabara chionde joga kuga from 1A to Z na chiji lakini nande you are telling us priority how the only this government has failed ninko nega to failure na ntiko blame kidiki because tianko blame mwana wetu but the only thing arengi thidi igeto myoko na problem atongere baba nyaka batiko ndotwira bagweta muchemani yogoro ibare kire ibarajire kuona objective ya mujama jora itiginyandira no tikyo bakanya Meru niba kuona no tikyo gatwirire twambiria fresh kairire atongere banu ya barajogera kanyobo teu turabati kwero hatire from mwaka jwa mbere jo here ni ututhithiritwe lakini no tunitigere miaka ingi ire tubati kugeta ata ko priorities miaka ingana ire ko ikonania muchama jo kogoro ju trigita muchama jonge jo korojo at least toja ko kill temperature chai no to other day to moshimuga utoka denjo right tento bono kareo the best thing is imbi dirikari to dirite for the last 2 years and a half there is nothing tikuna barabara bitairao mpana every day itigere kilometer me watana town mwangana ande Mutembe yeronchro 2017 mwangana ande one kilometer me kuma town mwanka gituiki itono kutija kilometer mo oria orimbi na thina bunya to andamane nyamubunge akwira bo andamane abutezi ba andamano seriously all right go it tells you we have a serious problem not only leadership right nayo kedra bete onanya direction I employ effort ira eshimio baditi na it's about time peka kamukunje na ikija kamukunje ko gogoro ndikwire muchema najora jotari na fruit inene but it's good no ntomoshimo na ikire supporters ba rumo kachai na ba out kidogo na very important ba out kidogo na no te onge we wangwere Mutembe we mheshimiwa ute onge omba ko appreciate ya supporters wako right no mwango ba out kidogo ba kunda kachai bakana lakini deep down uti flute kana results ikoonekana muchema njora no nture honestly 2 years and a half ikuandika ngea karamba hapo kaandika mwankali isi you need to ask ourselves hapo kaandika mwankali kana ikethra utu bati kudura atire Mutembe as a second in command honestly how to keep it tropa kudivia itole to consider the Meru but now how can you do it better ko ensure me yake wiri tigere because it's a two only budget cycle izire Mutembe 2 all right sai kuijiri kutigere mu wana mheshimiwa ichiomba kuthithia mbi as at now tiko turona ko it tells you we have a problem ya utongeria we have a problem or representative beto either they are asleep kana they also are afraid aba ukira all right na these people ukira either aba baero ngogi monene no because they can't ask anything kwanza apartment that I think is the worst ever. I don't know whether I mistake it or not. Utora tongere on to by emotions kana ko baringira kura no to bakama ibini no so atre Meru to ambire kwa lili either we vote based on the party kana to tare atongere baraba to represent without kokira manya at the end of the day ikaja kudora ECDF ida dira abagudora moguja tibui nto akugatire fire ka ruguro wadela ukindore the other things we need to keep on asking fair now inkwenda tuke commercial break na mushimu idile twicoka inkwenda nyawo tutariria na are uru kwina thina Meru wa kwina thina bezi ite kuoneka maendeleo ate kuoneka itukwenda kuminya babu nyungu ne lumite katuke commercial break tucoke nyuma ya dakika inkai. Nyumbani safi na bora, raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta, fundi wanasema ndio jambo,
weka mabati, maisha safi. Raino mabati, Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati. Uri na kiroto gya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukumbithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kuminja shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akui nawe na uringe thimu kukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, is rekindled. What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Ere katika Nakuru campus ya Kinande ite antu akuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura ire ina nyomba na mathaka ja Kinande ja mathomo ituibangite kwerekania narua na rojo kire utungata bwa ugima. Campus yetu enjeru aja ni kinyare nene kire Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukaewa kithomo genkatheshie guruburu ki ugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gia krasine na practicals ikienda twita mandagitari bakoro terwa rwangino rogima ningoge njega ujukania bo mweri jo 3 March nibwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Haro, I
boje tana bote karakara ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuibangete Yankira mo tujaka bakara u chap chap aya kwani yako naye mama Tiko akiora ya bioria Ote jojo agita nyanduki nduki Wega boraha premium kavagara ndarika ithano akinkimanite na nonyiri Boina haraka otemba koja kwa bumo tike boromete Jojo kaya yana ruiro ate Mako tsadia kuarete mo tujaka bagara wa Kanyi ya ngarama yorugi okoreru imenoga no kanyi ya madha Manto Jonde ni sawa na raha premium kavagara Raha premium maize meal kwa raha ya familia Ntomeri kukethirwa kuri na Kamashinani Foundation Mentorship Day tariki 1 mweri wa 3 Jumamosi twetete aria obisine ya Senator Kathuri Murungi Kithoka Ruiru Junction ana bonde baria bathomithagwa ni Kamashinani Foundation kuma skuru cia nationals extra county na sub county ni boritwe gukinya amwe na aciari bao kana bara bamenyagira thaa 3 ciongo batecereri arito baba ni bakorombwa beje na report form ciao midterm exams report. Deputy Speaker wa Senate ya Kenya na wenowe Senator wa Meru County Honorable Kathuri Murungi na nkatha yawe uria uri Executive Director Kamashinani Foundation Honorable Janet Murungi bakethirwa bareo ni bwega Senator wetu ni thiria riri area kiao na mwathani arabutharima na kabaramiria mianka. Na mbere kurumira mubango yo RS siasa ndo mentumiri thatu kiri mutambo yo Facebook kwina Stanley Micheni eruo Meru MPs don't know their job, we are losing each and every day. Aaron Munena kawa very nice viongozi honorable Idili strong in articulation. Eric Murio kakawa I'm not from Tigania but I support you in everything you're doing my brother, keep the fire burning. Honorable Mwade Idili Sylvester Tosha kawa mbi Idili akuja atengeneze ile ndaraja ya idhaa tene tukamutune. No, ndoto nongati uginya mheshimiwa Idili nao kiurikia wake ukariyo mheshimiwa atire na ara Nairobi abunga parero iba mami Meru ababu bore MCA becha no ikoya utimo waka becha itia now mwaka yobu na itemized budget gavana ni tukuona akithio lonka na ukuonde akiwa ababu mbomu ili ari tangwe can't you see maybe babu ibobote kwando support development Meru na abunge bagewa tanera president nara Ndwandi bibo kondatara na kila mtu kondatara barua thirikari barua nara MPs na president kabaetere kumama kana bawatanire barakinto kimotora kia president kiuria ponto kutena maendeleo and what have you wantu bakua na batwe budgeti kawera implement budget yele so far yele ira implemented budget wingi chionde budget ira mbere twathire budget yaro itarakira itu yari na 10 million cha development I mean cha ward based project kana mbache riburito with award in 10 million idhato chambasare mwanja development mwanja MCA iyo akabangira uwe bwakathirwa chibitari awe bwakathirwa ke machukuru isindi classes awe bwakabuthirwa barabara awe bwakabuthirwa ruwe awe bwakabuthirwa youth and gender ke milioni yana mwanja na teni nenkari mbwethia kate MCA nenkari obwethia MCA kakandika karatasi ne birakwa na thirwo biete ke department bitauranwe 7 million so bwanendwa ndi wondi yerekwa 7 million ithithia atia ino department chonde ni kwenda watendo chibitari barabara rui chonde ni kwenda watendo and every other want so beje ringe chionde chetu at disposal kawira kwa mwana atate na atakathithia beje riri otiwa wa torio boche etera tutekwira but remember ndwandi batwe
Ameru ibathikire we are development oriented. County assembly Ameru than assembly Meru. Utiringa bathure MC baina babwe korone ithai. Okume itarambere. Twetoka chagwa tuingelo antuko ithatu twina kawira. Bira twagiwaira imecheire eta mashinani. Bechire eta mashinani tukawa batu twenda 25 kawira ara mera 15. Twawa nende 25 rega chagwa choka twa strike at 20. 20 neta wodi ne direct. Twamwe batu to identify mirandi. Na no executive garitangu lakini toewe uhuru no twitware tanto beto bito abathitheria tumbe kwa identify yonto yombo ndara chera mbombe okua ne onko identitherua na mbeche kutwike ni kwa neitate ethithwa so tangana so bratorere go sign deal ko twika to twikira 15 kawira onto bamwe baitire o twikendi 15 ire ndaneka yeta the second budget. The second budget edwandi tweta 15 million. 15 million orita ithatu chiatiara 12 orita chambasare. 12 kinyayo geria kwa ile na ateka thithia wondine ukaga. Onenkanira ke department iki kidogo para so many of them. Na mbele ringi chonde ndwandi tutiete na nyuma. Utena nge yaita. Tute koma ina chieta iwondi nere kuweta so ikika tomera owning come up na kento ko to arena recommend equalization na bill inyatha bill one publish yeka apply this financial year then to kumau to arere manto program based budget to kona bill ocherero to wen ka to thindo to program based budget to elese mirandi na mbecha chiayo na rietwa kenda tumba at least ko ndi mtu accountable na ironda wanga wa pesa mashinani beche chita mashinani anto bareke kuria beche chiatiro kawira na kawira atu kawira atu kura chuma ndibuti na manto yangu to atogoro imbia cha kanisa ironda orake anto bangiri kako imbia cha ndikirietwa kako imbia itetume ka sande chitume ka mande to friday teme otumero sande ka cha ndiki marito ikoro cha kanisa so beche cheme no chichura amandibuti anto bara korongo bagero kanisa baitekeria na anto bana babarita beche cha kumbanga ka thokira kombe anza baite na inyo bona me no baraba yabe ite kona ngabana abatethia indi barita kiombo tethia kiomba kuramiro kolea edo waria tukorongo akwa ende wanendwa ndi 12 million era ya chepo weta but this financial year Ameru bakarongo yua batwe twagire twenda kwanza 45 na gembi lego ruwa 45 na this financial year ndiko na budgeting process ne da kwambire na mbili ta kuluka nondo turare recess inda kulukiria motion yo tumeka on behalf of the bill ke this budget year before ene bill tena ruiro nyatha to amekurukia ito ne committee to committee budget ndera chama no budget to karende kena bill era to bo men discuss to be the public participation report ire to on the floor alafu in the process cha rending chita first na second rending but to ina motion yanda kolokire kenda yonka into this budget but endo ndiron kuwa ke budget ye to enda 45 to negotiate ondi garana arere one andekira baro assembly one DMK awa to etambi negotiation awa antoba to negotiation antoba bate na ma musimama bate na ma 45 na bato manda mara 45 bimbi ndwandi kanda menyambe cha ni kwa na 45 na atiro cha flagship project so negotiation neveta chia 36 3 chieta number sare 33 tabangira mirandi Toko bangira merandi more ni urete. Emwani urete pora mwandali mashuma mwandali deputy speaker kwa nyao kwa emwani urete. Na toko kwake emwani urete tutekeri merandira. But this financial year banendo and it is a great achievement. Ira to achieve it. Nondo ka le award ne kwa kwendara cha kubudweke le 6 million. Kwena barabara ingi kodidwa na Cambox Calvert. Eki akwethira 10 million banendo and 10 million okaritambasare idhato watia 7 ritandara cheu 6 milioni mongo etiara milioni mwetiere oyonka eritango eriku bondine uyonde so Ameru betegeri batu county assembly Ameru to achieve it na itobota thete kawira athelungrere ara ya nambasare aibo kawanga mbura tareta angambura tara milioni ele chibitare fulani kobura tara ngambi chukuru fulani ba cross intobira ibire msia ikirite that 3 million that 3 times 45
area 1.6 billion mbeche chen development 3.6 billion so tomutirite 2 billion cha flagship project bwana ndwandi ibonto ate bwirite wita akiwa intobira BMC na to realize ote bi wondi ya okethia ibonto to wire 45 wita wondi na bare minimum nyetha na kinyira 33 so next financial year tokabanga saindi 45 wondi ne kinyethera ingavana mutuma gathira ikuo bando mbeche chita mashina na ibonto bokona this time round to ito kuritika hapa na pale no tuita 33 yake 2 billion negonji kawira nanga waga kwawe na uwa agite mejikaria state house na ungu wanaitanete royo nyumba ingi Nairobi baite center na ala na arurire baichukire ndeti ekoya na mbecha aineo na mbecha iriche mumiru mujalo kawira meke 3 kayurembi governor every month million imwe times 3 idata 6 million inyomo talere na bire binga udranete allowance 100 million mujura yonkage more than 100 million ara ko moroina guongo more than 50 million ara agrita moroina baita center yongo baichukire ndeti bakwa na mbecha into bingi bichingi so bwana ndwandi bado itogerete to county assembly Meru na still we shall press on 14 tometerete na after 14 tutaendelea tu kukazana Meru bona development. Fair enough. Kima non to time chetu kudira, let me ask you this pertaining county. Kawira rawire Kreito Murungi munya ibatire Meru ntakene na take ni akwenda kuruta Meru kirio so baraba kwere bagiwa no kudhiria Meru harua this is not true so kulingana na wewe munya Kreito Murungi na Kawira Mwangaza who is fooling Meru? One kambuge Mutembei isad muno sentiment ikiuma ke mutongere thing kafiso mutongere nondo kiambere ma utumbo karawe bremo roriku what focus quick drive quick but kudura what are you imbio kutithia make a difference mwanya mono kenda mumiruro na nonto munya na mbiri na foundation kure foundation thirikari na ingutikia nogeta kona chionde tiaga kwa utumba kujien no identify Kreito eza nawe adithia vision 2040 I think ira ya plan yewe kuthithia na no kona mitaratara no yu no kona bingo chirejere goro the other day na mochi chirejere bongo chirejere the other day isi kuna barabara icha China Japan and something kuthithia mitaratara ira chadwa na slums no kona u still nyakethoro kijakethoro na exitre that time no na kuna investment yagite hata nenyo kona fruit kija thaiji kuthikia ni mutongirio bangite na Kolobi outside. It's really shocking kuona Kawira akiuga that lakini utiki untikenge u expect from her non to mwanka probably adi defend na agari ku create environment yewe na perception that things chiare podoku the same way nyoko na president rawe kudai na kuga ntakene ari thirikari ka ntakene na ndito kwa ntakene iriko na things were moving anaiba doma help chia anaiba funding no to benefit between the we actually are benefit ya kudoma na help na mbi NHF was really working bike then gitareria na ndiko mutongeria wonde nenda ku create a perception we umbakodhora no kuthithia nkuruki kana ko kuthithia mathina jarajaro lakini ikeja kuthotina plan injega from point A to point B kana future ya plan ya antwaro utongeretie for example Mheshimiwa Gawe onde gapirereo na actually can comment this is the first assembly non to budget yonde thewa itegitwe nyareo thia budget kwa ku Mutembei uthia kawetite kugura sukari kugura sukari ne mbeche ngana isi you identify a plan ira witite kugita kuthithia you identify a project no ka identify manzira itite kuthithia na joko fruit iji chionde to bakula kurealize taiji lakini in the next 1 year after the second budget cycle ukono there is something probably atongire badiri na hii ikio makosa national government idire assembly kito mekona MP be complain when budget iridio nara ko national assembly bauga in billion buga nigana kana magana 5 bakatengera barabara but identify ikito miona privilege na executive
kuauta uraba kwenda na ikito mba kuja kula maintenance barabara cia chinjiro ikija kuthori by identify barabara ciao mheshimiwa kirima araugaira that identify na budget na jo mheshimiwa ugire point A point B atija kugo unetire na mtu fulani ko iferia ya mutongeri ro we nafasi ne wakethora ate kumba kugitata ku handle issues ciao jo unandika wira ku things ina ko Mutembei nkiuga jaraja ryo feri ratu nayo ne atongeria bara bakuja urogo ukaigo mutongeria complain te thina noe wengwa noe ufirite jukumu nerere nafasi ati atunyi kana te entakene I plani ira we know tena plani economy atre from point A inambikite future yai with a sustainable programs ira problem tomba kujivunia miaka izite na ingine ko Ameru betu kubori as we continue to take atongere bato ka responsibility next time tubate kudura tuchuria tungwatre ito kwenda drama kana to kwenda kikuringa kura na emotions kana kwenda atre no ndo bagudon kaewa handouts kana mtu akunengera chiringi kana nora mutongero kwire na plan yewe na vision yewe kariate tukarego mwana fast ku hiyo on the center ya mantuza jonte Mutembei ituchokere mwana inchi nyawe ngoa na ngo guru muno mandina atukora twinde turera twinde ikole no ndo imakosa jara twadithirie kiri 2020 I hope 2027 to can make our change na the emotions based on plan kada moshimo idire na bango yona na teterete akongera tamwe kana kwigigia koromba akadhiro based on what you've done and achievement yaku rodi. Thank you very much. Thank you very much bwana Kim. Mwenda idile bwetu mujamani ro tharaga Strual Force kuna mujamani yuro mujamani yuro yambi tutamanya njenda aini mujamani yitinde the president kwa we Tharaka ya Meru na Tharaka Nithi Nembu. So bote kumenya agenda. Sitamenya agenda. Ayo tariki 16. Tariki 16. Ya Meru. Machoma no tariki 16 ya Meru yore obanendwani. Na igo tukware tukagwatiri for a long time. Meru has been taken for granted. Katukwenda ri tuchamania tumba kubanga atongore ba Meru tware na sauti imwe na antu betu tware na sauti imwe. So dogu invite antu tariki 16 kana tumba kware na sauti imwe nonto vanendwandi every community no manke chariri low community ibara kana sauti imwe na ibonto kinyagwe na opposition in both in government otero low ba support thirikari bajiranja ba support Raila Odinga lakini rionde no gaba budaro maendeleo nyankologia iri support thirikari nonto bo ibaithaira baina sauti ikuthikirika baina numbers na baina viongozi vyo. So kinya watu no mwato count our numbers na no mwanka to count our leaders who are leading us kenda mante ombo kara mzuri to support the thirikari to am support on what condition not about to dividia. Thank you very much. Bayo wakanya ko express kira in corona yao no riba irite no bayo wakanya ko deputy president abakanya yali ngia bere umugeni ko abakali akagora ko lakini this time round ntuinjare na abayekanya babere pamwire tu dinera benacho ongei kwa toki. Thank you. Kuna tumerini nyingi kiri mtandao nyo Facebook. Asanteni sana. Na tuko da wekiri mbango yo siasa Kim. Asante sana tupo kuona kanya. Mushimidili asante sana. Aibo ya kiri borabo ndebo gari kiri mbango yo. Yezanko inga mushimo time is up. Time is up. Tuge ringi. Tuge ringi. Are uo tayari message mwisho.